Yebo, ingane wethu impela trend video banake enkundleni zokuxhumana taxi driver baxoxa kanzima kabi nowesilisa ohlwithi kufoni kagogo emsabisa ngawa kommese bafowethu impela phamba seligibelo lidaba ngicela bangiqale nginibingelele kuyona ke imbuso set MTV sithi nje uma saqala ngani channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell cause sithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke ingane wethu impela trend video banake enkundleni zokuxhumana taxi driver njengoba ke sebaxoxa kanzima kabi ke nowesilisa okusola ukuthi ke uhlwitheke ifoni kagogo ke esasemnxebeni wathi cha impela ke we Magriza ke awuthi le foni ayikufanele wena lapho ke wengane zothi impela ke yena ke lo msola lona kube phethe wona ke mmese ke esabisa yena ke gogo ethi cha impela ke wakhala hey ngiyawutshumeka. Hayi wengane zothi impela yona ke intombi endala uthi ke bangabe lo wesilisa ke sithathela yona ke ifoni yakhe wabe siqala phela ke ehlaba wona ke umkhosi ke ehayiza kwazi ke wengane zothi impela ke lesigameko senze phana ke ejuzani ke naseranke ke Ghost Street ranke ke enkabeni ke yedolobha ke yaseGoli. Hayi bafowethu impela ke taxi driver ke babe sebephuma ke impela ke bebamba ke yena ke lo wesilisa bethi hey wena ke namhlanje ke sizokufundisa ke abantu. Hey bafowethu impela ke benze ke ihluku esikhulu ke taxi driver kuyena ke eyena lo msolwa nje bake bevusana ibathatha phana ke amatekisi impela bamfaka ke phakathi kwabo bathi ke awuthi sihlehlele wena ke ongaphambili bhoti awuthi ukusondela kuyena. Hayi ke wengane zothi impela ke bona taxi driver ke bamfake phakathi kwazo ke lezi moto ke bamciphazela ukuthi ke angabe ke sanyakaza. Hayi ke wengane zothi impela ke bese ukhala bona kumpetshisi khala ke impela yona ke ikalvasi khala sona ke isibhaxo bemshaphela ke ngawo ke amabhani avusana ke adosa okhalweni kathiwa wena sizokufundisa isifundo lokhu okwenzayo unamanga uzokuyeka uzogcina namhlanje ngoba hayi sakutrapa manje. Hayi ke bafowethu impela ke ibese ikhala kanjalo ke inkalvasi kuyena ke lo wesilisa ke owumsolwa ke oxothe ke isalukwazi ke impela ke yona ke ifoni. Hayi bafowethu impela bese ikhala phana ngezixolisela ethi cha impela ke bubhuti abadala ngiyaxolisa ngiphinde angazi babengenwe yini ngiyaxolisa ngeke ngiyafunga nasi ngiyafunga angeke ngiphinde. Hayi ke wengane zothi impela ke baqhubekile ke impela ke bamfaka ke inkalvasi bamfaka yona ke impela ke inkalvasi bemphindelela babe sibathi yazini hayi ngeke lo uzazathulelela kuthina hayi awuthi ke simiyeke. Hayi ke wengane zothi impela ke bamiyeka kanjalo yena ke lo wesilisa ke impela ke omsolo ke oxothe ke isalukwazi ke ifoni ngeyaso. Hey bafowethu impela thina simbuso MTV sithi bafowethu ake sehle ngobona idibane ngene video elandelayo.